modimo gore hore ke a otlela o mo khumana motho a le busy a lebeletse sellathekeng sa wa romela melaetsa a mara le re bona ska la re thula a re nga go khumana re me ka morawa go sebaka se stele le wena o sa re I love you too a re tlo re nyaka taba e mela ka thoko go no romela di I love you too ma ga tshetse le gono le nna rena le sedibele go ga le khethile e le ruri ka baka la re le tseba gore ga matšatši a etša re na mle re ga kala re no shitša tshile le gono ka mo studio ka mo re ne le mopedi o e leng re o opela tša marato o si fisha ba ile ngore lo file o ne batho ba jereng leaf gape for Valentine lo tshetse thobela FM le le re kwe re bo se le o fetla re phala le digantša lena e bile le tshetse le go no ka ge le tshetse la baratani le tshetse le gore le keteka ke dinaga tšentši go mena ge le gore ga e keteke le tshetse le ba ile ba re a re nyake ke naga ya Pakistan ba re Pakistan na o le rato ba re o ska re go tšaka Valentine awa mara o Pakistan na o le rato awa sanje le gona le rato le gona o pya ba boletse gore taba ya Valentine ya ba iketeka go me e beng gona ke gore le ge mafase go ba dinaga tše dintši le faseng di keteka ke gore a se letšatši la maikhutša a se letšatši la go nna gae letšatši le ipe ke letšatši le le bose le le botse re a le keteka Timmy Thomas na lena tšatši la le kgone re dutše ka go ikgetha re dutše mo a ga šetše ka kua ka thoko a tsela re dutše kgausi le kgausi Timmy Thomas o apere gampe ya check red and white le skinny apa shop se se white o go šešelwa ke Valentine a se le tša go raloka nna ke mara o sa nkgopetša ape nna ke apere lo didie ke re molaetša gore ngwe sa bona ke re gopola gore tšatši la le kgone ke le tšatši le lefe jale re tela pele titi gompa gopola gore taba tše re dira mo tšatši le lekgono le moopedi wa rena o nambile ba lebelele letlagale la Thobela FM mošate la Facebook tiragalo ka moka tše di diregang kono jwale di gona re a bonala nke le re boneng mowe Batamela ke go tshware re kgatše ka lerato gale ke go nyaka ye nna ke go weditše ye tumela ke go rate ke go fepelo yaka batamela ke go tshware re kgatše ka lerato gale ke go nyaka ye na ke go editše ye ka ya borwa le leboa go ya tshwana naye mamorata pelo ya ka ke re ke a ithatela ke re ke a ithatela ke a ithatela ke re ke a ithatela ke a ithatela ay
keng titi ba tsa sa go ikgetha ka baopedi ba batlang ka mo ba opela se go thweng ke live re ba bona live kore wa tseba keng mantso a bona ebile a phala le mo di-cassette ntšhe tša bona tše di raloka wa tseba go boša bosilo bona le chocolate le bosekule re a leboga batledi re tsebišitše fa gore tšetši la le gone ke tšetši la go ikgetha ka fa gore ne le moopedi wa kwa gore o diraga jalo gona ka mo phapošeng kgašo gomme ba e le gore ba nyako re bona ba ete ba e kae Bretton ba eletsa ka lela Thobela FM mošate la Facebook ke mo e leng gore ba tlo re khumana live o tla mmona le yena ke mobotsana ruri a ikopela dikošana tše di botse tša marato dula le rena o se ka wa šutša le ga titi re ne le yena Tumi Maka dumela tla wena ya boa gona nkompetšha ka e nngwe nyanenyana bjale ntle le nkobethe e nngwe sese gape nna ke maratong ka mokgwano ke fele Gopela iseng ya ka ke ratang. ga e tle Tumi Nabukhona la otiena agathandi muntu nabukhona la otiena agafuni muntu if you still believe in love, if you still believe in love. What's up? Re tlo ba re ka gore ba ga Tumi Maka ke mang tsenya di-chips ra lefa streetwise 2 gobane go tlhakanya selo se bosana ke se sengwe se bosana go gotsa dilo tša matsalaopantše e kelega ga kgwedi le go nyantšha phoko wa tša style sa kgwedi sume yona papapatšaka mabedi a jemele a dilatšeditše kgošana ena a kgetha go tšhentšha moretitša ba papala ka moropa go fetoga mawa baki a qom ba dira meno go tšwela pele ke sona seo se tlhalosang ge reitseka tše pedi tše original recipe le ditšhip ke 29.90 fela bjalo di sa le 29.90 fela KFC it's being a licking good after the advert 32110 WhatsApp 072-315-2574 batla go thusa mathateng ka moka wa nna ka botsa ye ke re Thobela FM bešate wa tsebo le boithabišo tšatši la lekgono ke letšatši la go ikgetha letšatši la baratani gomme lenano la rena ke lenano le le gore le ikgethile e le ruri re lebeletšeno la letšatši le la lekgono le ge re gopola re wa Steenkamp yo e le gore o ile a thuntšha letšatšing le la lekgono ye wa re swanela go e lebala letšatšing le la baratani mo e leng gore re batho ba ratane batho ba thuntšhana ke ntho e le gore re reng ga ya swanela go ba gone swantse gore e fele pele re ne le Tumi ka mo phapošeng kgašo ka gore le tsebišitše yo e le gore ke mopedi tumiše batho letšetlhe ba ko gore na Tumi o di re bolelang ka ena ke Tumi wa ga kae o tswa kae ke le dumediša batheletši kwa gae leina la ka ke nna Tumi Makang a gešo ke tswa ke le Phokwane ka Scotty ke morwedi wa bobedi wa Mologadi le Kanyane Mologadi le Kanyane dumelang tlhe Mologadi le Kanyane dumelang re lebogatlhe le re file moopedi shu Tumi o opela mmino wa mohutamang ke o tlhalosetse batheletše gore na mmino o opelang ke wa mohutamang nna ke o bitša Afro Jazz so ka Sepedi gantši nka re 90% ya gona ke Sepedi a o sepele o nnoši re tsebiše gore o sepela le mang le mang re se ka ba tswalela ka ntle ke na le Thabang ke my pianist alright ke ena nnoši le Clive gape alright
o se ka tšhaba bolela tumi lokolo gatlha ke ko ka re tšhaba o bolela tumi o kgona go opela monna bolela tlhabane o ba kgona go opela o bolela ka opela ona re bolediše e re o araba opela aowa a pebano o a tsefiša ka mmino mare go o bolela ke taba e nngwe ona o e re o re araba opela ga re bolela re tumi o thomilene go opela o ka no re ka 19 ka go opela tumi o thomilene go opela le gona o tlhotlholetše keng ke thomile ke sale primary ke thomile ke sale primary be re opela assembly kerekeng and go tlhotlheletša a ke nyako bolela maaka nna lena ke tsebo tlhotlheletše keng re ka re o ithutetse tša mmino goba eno ba se se leng go wena fela o ile wa tswela pele wa ithutela tša mmino ke se ke bele gone le sona a se kwa ithutela tša mmino wa tseba keng tumi o kgona go opela kudu o kgona go opela o ntšhitše album tše kae goba o ne le album goba o sa le letong le go ntšha album gona e fedile e no ba re ga ya jo ipretio gona e fedile dikoša di feletše ka moka aga o lebeletše gore tla e lokolela ding e be swantse o ešitšwele ka lebakeng la mathata sela le sela a ya jo itšwa ke holofela gore pele ngwago o fela kane ke gale ke tshepiša batheletše ke re before ngwaga o fela mara this one ke a tshepiša e tlatšwa ke tlatšwa go sego ikae ngwaga o ka se fela alright ye ngwe koša gape le metsotso ke masomepedi senyane fela go tšwa go area senyane mo nako sa fediše go peletaba re tlo re ge re boa ra boya ka engwe a e lotšitše e le bokalekale ya marate ke valentine tšatši enke gore happy valentine dum a kgane o dira jang happy valentine batho ka mo abarane le ronoletengane e ne ronometibaipolela ya rena ai a sa etšhele a ile bokebedile botšwanyana ka reeletoma ba go bola re polelo ya rena e gona mo la Thobela FM mošate go ka ya mola wa re lebelela ka re khumana ba re dilo ke live re ne le yena gona ka motla mona ena tumi se dipagadi sa mesotso gape ya leng go tšwa go ere ya senyane nako a ditlhogo tša dithaba magareng a tšeo di ka o letelwa o Thobela FM e re lesolo phuruputšela ga ena balapala kupša ka selelo gola le ngwala johannesburg mesong ya lekgono ke karolo ya lesolo le legolo kopano ya difetodikgolo tša mekgatlo ya dipolotiki palamenteng yeo e be o rulaganyeditše go swara mesong ya lekgono e šutišeditše matlhapaneng ya lekgono ka olelwena batswadi ba emetša ke ya o lebelelang ka tšeo ya msafatša sekolo seo se pagane go sa zaba motseng wa zaba ka ntanyana ga ke stanford mahlo Thobela FM ditaba ka botlalo go kedimo lesome Thobela FM boipshino bja dipapadi go Thobela FM ka viki seja mole ke leboga le go tamiša motheletši wa Thobela FM ke go letšhefa e le gore re thoma ka o lebelela go ditaba tša papadi ya kgwele ya maoto re lebeletše fa gore bošegong bja lekgono go na le dipapadi tše e le gore di a ralokwa tša dipapadi tša Nedbank Cup last 32 ke yona ke mo e le gore go tše dingwe tša dipapadi tše e le gore di a ralokwa sehlopha sela sa Platinum Stars ke dikwena ba tla be ba amogela sehlopha sela sa Baroka FC ye ke papadi e le gore raloka kua Royal Bafokeng moleledi wa sehlopha se sa Platinum Stars e le go yena Motšhadi Bane ke yena Tebogo o laetša fa ka dikgobalo le bao ba fegilwego mo sehlopheng ke dula mo ke re Tebogo ka godimo batho ba jeso onthafeleleng kae Thomas okay o beile motholo wa ka a re montšhe e tlo tšea nako go tše dingwe tša dipapadi tše e le gore di a raloka sehlopha sa Richards Bay se raloka le Bloemfontein Young Tigers, Super Eagles le Free State Stars, Stellenbosch e raloka le Highlands Park. Motswedi wa Thobela FM go tše dingwe tše e le gore di gona fa ke nako yela ya gore re re go wena re re localese
local slekere e ba ile re lebeletse go tswa gona ka kua Gauteng mo ile gore re boledišana fa le Puleng Puleng ke le gore rena le ena mo mogaleng fa re boledišana le ena re lebeletse gore yo ke Puleng wa ga Sethole ke re lebeletse diphadišano tša KFC Mini Cricket Kids bjale ge ke nako ele ya gore le tsebe le gore ge re local as lekere ka nnete e lekere bana ba ka kua Force Loras ka kua Gauteng ba yo hwetša sebaka sa go raloka le setlhopha sa Africa Borwa sa cricket ke Proteas Tour mo diphadišanong tša KFC Mini Cricket Kids namile fa re boledišana le yena Puleng wa ga Sethole Puleng thobela local as lekere man Puleng namile ke nyaka o mpotše pele fa go diragetše eng o dirile eng gore bana ba sekolo se sa Abinale Primary ba kgone go tla go hwetša sebaka se sa go tla go raloka mo dipapading tša KFC Mini Cricket ka tšatši la 19 kgwedi ya February ya se tshameka le show ya bona le India ba tlhagisa gore SMS go ba o kene ba ya internet go nyaka gore sekolo go ba club ya ngwana ga mo tshamkelang teng e kgona go ya sa tshameka le di-Proteas ke SMS se ga bedi ga raro fela mara ka bona di SMS di tsa tshele o mo kene ke thoma gore ka di ntse bolelang ya fetana ile ga re ke kena gona mo interneteng if I am affected yona website ma pele ke fetša pele la ka kena ga ke tsore ke kene ga kae mara ne ke na tshamkela gona mo ke rekile di-data ke na kena ke tshamkela gona mo wa tseba Puleng se sengwe se le gore se a nthabiša ke gore ka nnete o kgonne go dira se ebile bana ba ya go raloka seo ke sona se le gore sa nkgotsofatša bjale ebile ke lebeletse fa go tswa go Public Affairs Director wa KFC South Africa e le go wena Thabisa Nkwanazi yo le gore ebile o lakaditše mahlatse le mahlogonolo go setlhopha se sa lena sa Abina Primary School gore ba lakatša mahlatse le mahlogonolo ge le ya go raloka ka tšatši la lesomesenyane nke o boledišane le balatedi kudu batswadi ba bana ba gore ba tsebe gore local as lekere go botlhokwa gore ge bana ba ya go raloka nke ba ba šale morago ba ba thege wow re ba šale morago re ba šale morago jale ge ba botse gore dipapadi tlabe di ralokelwa mo kae gore ba kgone go tla go lethega so re le lakaletša mahlatse le mahlogonolo local as lekere aga magagešo tla kopana gape ka seripagare go tswa go iri ya bolesome ke leboga
wena wa letse Ka bana ra ba ntane le a bana. tsena ne. ba re ga le bone a no ba e le gore ba ka ba la tsara to ke mai a ke mo ikutlwa ga se mara le ge nka re go ratile wa felletsa e le gore wa golofala wa o tlhaba ke mathata go fatla go se sa go sa sharaka ke sa tlo go rata gobane lerato ga le bone Lerato la seyalemoya. balemi ba gore ba tshepilego e ba bona ba re tshepang ka go šomiša dilori tša rena ge go ba le dipolelo tša gore ikonomi ena ge ya fokola rena re ba bontšha ka go setšhaba sa rena e le go bagale ka gona se se dira gore ke ikgantšhe ka go ba karolo ya kampane ye teknologo ke maaforika borwa a 150,000 Shoprite ditshegofatso ba di tshepang ka metsi Renovations e tloba 2018 ka maatla a magologolo e tloba le 24-piece stainless steel cutlery set ye e leng ka gare ga lebokisi ye e bitšang 500 rand ge o reka ka 699 go ba go feta ga ba tlhokesa le bona Renovations, the price you see is the price you pay. le seo monna ke lapile ke dula ke sutse ke sekhumo se se gana go fola ga ke tsebe gore tshwere bjang go tsena aowa madume ga se wa tla o ekwa ka setsweletswa seo botlhe ba bolelago ka sona se se bitswa go prosiding prosiding ke setherabophelo sa mmagonte se se nang le setswaki sa terebe le divitamine ea ke seaga mmele se maatla se se thušang go lwantšha bolwetse le dipheteng o etša prosiding clicks khemiseng ya kgausi go bangakeng e ya ba go ditlhare
tšatši la ka le wena la baratani lebedi la dikgopolo ke tsoga ke le maratong le naledi ya meso ke go rata e sa le mesong ditla le meso sediba sa rena se phophoma ka lerato sedibeng le sa fiša lerato laka go di sa fiša le ge le sebela ke sa go rata Thobela FM e le rata ka moka. Happy Valentine's Day. Metsotso ye le semeshipa felang go ya go iri ya le somere tšwela pele tšatši le botse le tšatši la Valentine dumelang baratani tšatši la go bontšha lerato lerato ga se gare ga batho ba e leng gore ke monna le mosadi fela ba e leng gore ba itušetša go tla go nyalana goba ba nyalana re bolela ka lerato la go tloga go wena motswadi le ya baneng ba gago re bolela ka lerato la go tloga go bana le ya go batswadi ba bona goba mohlomongwe lerato la motho go ya go maloko a setšhaba a se molato nna re a leboa di-SMS one re dihumane ba re rometše ragšetše re yo phumula awa dimpodi ka a go be le sephetepete mo receptioneng please mo le ba mo ba ba le ba le diphetepete a ka ba bane roletse gore batho ba le ba di couriers ba le ba shoma ba ka se gane go itlisha mpho ba ka se gane malome TV mare le go poleng gore le ga motho a re le I love you a sa tlisha mpho a se gore a o rate motho mpho a se gore a re ra re bophelo ka moka bale e bile le motho a se ka ba khupisha ga sa ba fiwa mpho gomme magageso tšatši le lekgono rata gore le dikwešiše bokaone-kaone le baruti ba le tseba letšatši la lekgono re le lewa rena the one and only pastor mekgweng o e leng gore o tlo re botša gore na gabotse valentine keng re a bona polelo ke gore na gabotse valentine re ke dilomang gomme tšheletša o ko gorena keng matšatši a gona magageso ge le re kgetha go se a tšee se ka tšea mara rena re a wa tšea re a rata ebile re a keteka ebile le ge re a tšea bretwin motho a tshwanele gore a kgopišege le gannyane le ga tete re le the one and only moruti mekgweng ke a tseba gore ga fetša go bolela mo ba bantšhitla ba kwešiša ga botsona ge re bolela ka valentine re bolela ka eng o a kwagala go Thobela FM Facebook ya rena the one and only ra go mogela go Thobela FM nke o re botse gore na valentine e ra go reng re tshwanetse re keteke ka mogomang re go mogela tlase ba ka ke sa gago Thobela Kimetsom le Outbreak le Outrosetta le ba shiming mo le lona le the station management a betsi mo ra ba dikgang o ba tla malomo a batho hatle reality let's treat into Valentine is a name he was affiliated to Roman Catholic Church. Now this man operated the year 269 AD in Anno Domini. The man on the Empire Claudius Wabarataro. Muruti Valentine kana go tsena phela motona Empire Claudius on against for young men banyalane young men should date because kina go tsela tsa dintwa so he wanted to train young men for bona by entweng but now Reverend Valentine and undercover against the Roman Catholic calendar principles church constitution anyadisa the young couples. What happened about one day, this man's actions, the relationship, manyalo, everything, I make a show, I got people ba motivatana, parekelana, bakwalana, makwalo, washila makwala la runakal, tinitoma go school on Facebook. Akinya kwa bala tabala. Then one day he got arrested. But suppressing me one where he arrested owner still conditioning for violating the principal question of the church. Young boys and young girls, Bamurumela the notes, Samarato, Bamurumela the cat, Bamurumela everything. That's where everything started. And Reverend Valentine, he shared cards, he shared letters with couples throughout the world. And Valentine's Day, how did it come? For any official. On the 14th of February, it was any nothing established. On the show free cater. And now now in the 14th century. And until today, I declare on the Valentine's Day will be on the 14th of February.
William Shakespeare, I refer or Valentine's Day in one of his books in the Midsummer Night Dream. Get it, it says. Number 2, in one book where he makes a poem. Valentine's Day is a book of Hamlet. And now, what it is not Valentine, in my conclusion. Valentine, celebrate the celebrate or not. In my conclusion, Valentine, no, it's bigger and beyond that. Valentine has said to uniformity or alcohol holiday. No, I say Valentine, it's beyond that. Valentine has put it at the empty promises that are emotionally driven by emotional alcoholism. No, I say Valentine bread. Valentine has when I say Valentine. In my conclusion, Valentine is a day we give love unconditionally. It's a day we separate the boys from males. When a man says, I will stick with you today, next year, December, this year, I'm concerned what he said. Valentine is a day to determine real men from players. When I say Malomo, I will tell them more of the Lord. So I'll tell them more of the Lord. But the bigger picture of the flowers, you want to see it in practicality. But it's like to see it all, brethren, that we don't want to do it. It's Valentine's Day. Muruti bato. Ay, Muruti wa chela man. Hey, Pana, happy Valentine's Day, Muruti. Pana, yeah. Is it you who managed him, Muruti? Dimantele. Oh, hi. Hi, nake mata face. Remata face. Kaneti. Akoro mukule Muruturi. Bara arinya ke monno tsutisha Sasa. Asere matlapa ona ile a ba le maploma ya re ka re kala le maplo. Baletse ba le radio. Ne mla ka bra tshwane di promo ke seo se kwang ka pelong ya gago le ge nkare go ratile wa felletša ile gore wa golofala goba o tlhagelwa ke mathata sefatlhego se sa gago sa šala ka ke sa tlo le go rata gobane lerato ga le bone lerato la siame ngenye imini ndathi ndivuka ndabona incwadi encane ndabona ivele kumamaleni hayi ngomama kethethi esanola ndaqhubeka mna ndafunda ndifunda incwadi encane ithandaza into buya ninina ndisathatha uhambo lwami ndizokhangela phina mna ndifuna ubona isithando sami ndizobuza kuba nina mna ndifuna ubona isithando sami ndizokhangela phina mna ndifuna ubona isithando sami ndizobuza kuba nina mna ndifuna ubona isithando sami. Oh yeah. Kore alikini. Wa hopela mutho waza hopela ekare wa bolela a just thitho ai phumuli ska ajulukini wa hopela Chika di bona asana le felo tu mi batho ai tu mi mpotse mo di koshetse ile gore o dintshitse mo albumong ya gago ke di koshetse ile gore di tlhamile go ba go tlhametse Ke tlametse ke ngwalela ke ngwalela ka composer tse dintsi ke be ke thušana le Nkosinathi Jafta ke ena ba nthuša ka go composer mo ke lahlegang a nthuša bele
o boditse ka album gore album e tla lokololwa go se go e kae e nabile a re bolele ka taba ya go diragatša o no fela o ya bathong o diragatša ba go bitsa wa ya wa diragatša ke fela ke ya ke diragatša go na le ke reng ba na le go mpitsa di-eventing any event ke ya diragatša alright e le go ntse le gore fa e fekoša tumi mara nko mošhela valentine mo wena e ra goreng bosetse nko gore botse ka valentine morati wa waka nna go ya ka nna valentine a se ya lerato le le specific lerato ka moka in general jale ka lebaka leo o nyaka gore tšela e feng koša gore wa tseba re koše bose tumi wa tseba re ke re nyaka o ja valentine le wena leina la koša a se ya Sepedi ke language ya Sebui leina la yona ba e bitsa Ncetane alright e bolela ka crush ga botse crush do you mean ke fela ke botsa batho ke re don't get me wrong fela ke botsa batho ke re ka nako mo go ba mosadi ke disadvantage ga bane le ge pelo ga e karata go kgone gore o ne o ya go motho gore a botihle do me batho bana kale o swela ka pelong kare ga ona tse ka e dirang Topikiela! Ke mo kwa botse live go feta okay la nkere live ha le mo ke ana ke mo bisha ke ra ke go that very ke ba re botse o tshaba mo e betse o shata eng Yes. Iba tipo ba? Yes. Kaya mo ben. Iratole mo ye. Piano na rin na siya dyan kasi. Ba iyo. Why siya life ba? Shela matuta kupela. Mageti fani sana. Sawazi magula. Rato kana modimo vele e re le botse ba bangwe ke re batla theitiwa tšatši le lekgono ba ya dilo tša go fapafapana ba ya boja ba bangwe ba ya bonwa a ke tsebe batho ba basadi a ke bona o ka re rokonyana e tla dira ruri a wa bo skini a re dirane mara tšatši le lekgono go nyakega roko motlho mongwe a ke tsebe ge e le gore o data ke le gentleman retse ke re re a fapana o ne le bo mateki le bo matlampola wa ikwešiša taba gone go tla tlhokega gore ge e le gore le ya di-restauranteng tšela somtlampurela se emanyana ka sona apara roko ya e botsananyana jale lipstick yago e be botsana motlho mongwe e repere e be eno ba khibidu e be e khibidu o itlhokomele se ka tlotša meno ya nkgatlha e khibidu ka baka la gore e dira le meno wa bona la le a mašwanyana kore tšatšhile o wa sebakeng o tla tlhawa le mmakgoši le lena batho ba bopapa le be ma-gentleman tlha batho ba modimo nna re jaaka batho ba gore bontšha re dule kae
ska khumana wo a fitla go re stilo pele re nyaka batho ba gore bontšha gore re be ditulo kae re nyaka batho ba gore tšhelela diwaena wa koše ya tumi ke a e rata bathong kore ga botsebotse gona goreng basadi ba swa ka monte ka mo bapalela ko go bolela batho ba modimong a nxa se basadi eupša re ile ga e bolela tabe motho ba bolela ba re aowa mosadi ke gore a laetse ka mekgwa ka mokgwa e le gore ka di-action ba bolela bjalo kwa tumoreng gore di-action ba di dira ra ignora go kaone gore motho a ipolelele teng ga go simple o tla ka smile ba ka tla le di-lunch ba no lebelela kwa thoko ba tlhela SMS ngwana please SMS e tla bereka mo gongwe SMS e ka bereka ba gopole gore re ne le chef re tlo ba le chef o ile gore o tlo re botsa ka dijo tse motho a ka di apeang tšatši la lekgono a di apeela baratiwa ba gagwe gopola gore tšatši ke le lebotse ke tšatši la baratani dimpho ke maphapha mo go thobela FM gone jwa le rena re a tsefiša ka mokgwa re ne le ena Tumi Magaba ba ileng o ileng gore o a opela nka le tšhinya ke botse gore opela makang Tumi Makang nka no ba re makang a botšikinya tlho Tumi bolele le ndirela e feng gone jwaje ke ra gore maybe ge šetse motlho mongwe motho wa gago a itla ka mola gae ka mola a khumane go llenyana ya mohutamare re tsefišetšeng di ne le di-pattern sese a o di thoma ka mosindo faya e tla le tsona ga a tsena khumane eng Tumi Go Bari londi tetangaye Hangu estanda sa Hangu estanda sa Hangu estanda sa piano pela jale e re le semena kwa ditaba